Na tvorčost Mikoli M. Kočiša u referatu inovativni pristup gu pedagogijno učebnicke djelnosti zdohadla Leona Laboš Hajduk, a potem prečitani i drugi referati z oblasti ruskого jazika, kulturi i obrazovanja. Medzi dvoma naukovými konferencijami, ktoré otrzymujemy, jak sme še i poradzeli, každý 5. rok na čest profesora Mikoli Kočiša. Tejto tá konferencija, odnosno okrugli stol, rozumiem, doprinješe, že by naši naukovci, ktorí píšu, objavljuju, evo nješka vyniesli svoje vykladanja. Šitski referati budu objaveni šlidujućeg roku u časopisu Studija Rutenika Društva za ruski jazik, literaturu i kulturu, kotre i organizator manifestaciji i nješkajšoho okruglo stola ruski jazik i literatura posle Mikoli M. Kočiša. Kočišovo dni nie môžu byť posvecení len jeho osobi fizičnej, ale oni bar značni i za djelo koje za njim ostalo i za značenje toho djela u našim každodnjovim nacionalnim živote. Dni Mikoli M. Kočiša budu predluženi na jutre u predškolskoj ustanovi Radosne dzecinstvo u odzeljenju Paľčoška, gdje djeci budu učit Kočišovo stihi.